Nxa kungathiwa mina ngile type 2 diabetes namhlanje nanzi izinto engingazenza. Number 1, ngingahle ngistophe ukudla ama-fruits ekuseni. Yeah, before you start asking why ama-fruits wona healthy kangaka, nxa ule diabetes vele kutsho ukuthi i-liver yakho isisenkingeni. And one of the most important organs emzimbeni wakho njengomuntu ole type 2 diabetes ngama-organs afana nale pancreas, ngama-organs afana nale liver. There's so much in play including i-muscle. So ngizafuna ukuseva i-liver yami. Kodwa ama-fruits despite them being healthy afana lotshwala, le-alcohol emzimbeni womuntu ole diabetes. Nxa uqala ngawo ekuseni on an empty stomach, ichukela lelana liyachaya directly ku-liver. Yet wena ngaleso sikhathi uzama ukulungisa i-liver le ukwenza ukuthi ingabe lokhu release too much sugar ngezikhathi zonke. So kimi ngikhupha lapho. Not only that, ngikhupha le oatmeal porridge ethandwa kangaka eyenza abantu becama ukuthi hayi i-right ngoba ile fiber. Othi ngikutshele nxa usithi uyadiga deeper and dive much more deeper into it, uzathola ukuthi i-ratio ye-fiber to carbohydrates in that oatmeal is not balancing well. There is more carbohydrates than fiber. Remember, you always want a ratio of at least 1 gram of fiber to 7 grams of carbohydrates. Ukwenzela ukuthi i-balance, but at the end of the day, you've got more carbohydrates into your bloodstream. And one thing engenza ngithi ngizaqalisa ngakhona lokhu yikuthi indlela ozaqalisa ngayo i-first meal yakho as a diabetic person is very important. Izakhetha ukuthi uzatshona ushayela ichukela kumbe you are in control. So instead of konke lokhu bengiyaphumuza umzimba wami ukudla, ngivumela ukuthi insulin yehle phansi ngokuthi ngike ngiphumule ukudla kuze kuyochaya abo 12. Nxa kuyikuthi bahle bangifake emaphilisini namaphilisi ayafunakala, it's okay. Ngizakutshela phambili ukuthi ngizakhetha ukudla okunjani. Kodwa nxa kuvuma ukuthi ngifaste, bengiza opta ukufasta. Ngibe ngizinathela amanzi ami, ngifake lesawudo, ngihydrate ama-cells lawa ase insulin resistant. Ngizinathela le drink yami leyi eyenza ukuthi ama-cells ami abe insulin sensitive. 2, bengiyafela khona, bengiyahamba labanye, bengiyaqalisa i-resistant training, ngiqalise lami ukuphakamisa insimbi. Ngoba ngizananzelela ukuthi njengomfazi osele 41 years, yeah, i-muscle mass yami naturally isiyehlile. Ngizananzelela njalo ukuthi la umkhuhlane wechukela ufuna ngibe le muscle mass engcono ngoba ngama-cells ama-muscles athatha more chukela nxa siqeda ukudla, athatha 80% of ichukela. So wena nxa i-muscle mass yakho ingekho that good, so zaba le chukela elizadlala emzimbeni ngoba lishort indawo yokuya khona. So mina bengingaba intentional in bringing back i-muscle mass. Angisoze ngihle ngiyoqalisa ngokuziqamula ngiyowela phansi ngoba nxa kuyikuthi bengingakwenzi, bengiyaqalisa kancane kancane. Even if usisho ukuthi nje ngifike ngifundela ama-squats angu-10 every day, ngibe lokho ngiphakamisa ngisiya phezulu with that resistant training, bengizakwenza. Number 3, bengiyaqalisa ukufaka i-fiber ekudleni kwami. Bengiyafaka i-fiber as if there is no tomorrow ngoba I'm aware ukuthi i-food industry seyakhupha i-fiber for their business. Obviously ukudla kule fiber kule low shelf life, kuyaphangisa ukuwonakala kuma-shelves, yikho bekhupha i-fiber, one of the main reasons. Plus nxa kule fiber ukudla kuyasuthisa, so kibo they would rather bekhupha i-fiber ukudla kungasuthisi, sihlale sisemavinkilini sithenga ukudla. But mina bengizayiletha back strong ukwenzela ukuthi ngizincedise ukuthi ukudla engikudlayo kungaphonga ushuthi ichukela one time, kodwa kungene kancane. I-fiber yami bengiyamake sure ukuthi ngiyadla ama-vegetables, especially ama-green vegetables, abo spinach, abo broccoli, abo green beans, lakho konke okhabitshi bona labo ochomole bengiyakudla as much. Bengingasoze ngidlale ngama-chia seeds ngoba they've been scientifically proven ukuthi nxa wanathe before udle ayancedisa kakhulu ukuthi ichukela libe controlled emzimbeni. Njalo bengiyasebenzisa ama-fiber i-fiber njenge-balance, the best in the world, made of 7 different soluble fibers. Yona le fiber ibonayo isimanga kakhulu and iyancedisa. Ungakangibuza ukuthi itholakala ngaphi, iyo lana ehamba le drink liyana ojola umbona ngiyinatha. Nxa kuyukuthi ule interest kiyo, unga-check ama-stories ami, uzathola kule nombolo zami, unganthinta kunombolo sizaxoxa. Yabona. Number 4, bengiyaqinisa i-protein.
I-protein mngani wami into enjengamaqanda, inyama yami, chicken yami, fish yami, bengiyamake sure ukuthi every time umngani wami almost quarter plate ulento eyi-protein, ngoba i-protein ngiyayinanzelela ukuthi loba ngiyidla ngaze ngidle enganani ayispayiki, ayiphushi insulin eningi njengama-carbohydrates. 1 2 iyenza ukuthi u-activate i-natural GLP-1 hormone yakho ekwenza uhlale usuthi isikhathi eside. So ungadla more protein usuthi isikhathi eside, njalo awuphushanga ichukela eliningi ngoba phela i-protein ayisiyo i-carbohydrate, so ikhipha nje amachukela akho steady, sithe steady kahle kahle. Likhona ibala kade ngilifuna. Number 5, vela kade kumele kube number 1, bengiyahle ngiqume into othiwa ngama-snacks. Bengiyahle ngiqume into ethiwa ngama-snacks. Bengiyathi mina in between ama-meals ami ngizinikeza a minimum of 4 hours. Nxa ngithi minimum, akulokudlula lapho, like ikucina kwakhona 4 hours ngingadlanga until the next meal. Nxa ngidle ekseni ngo-9, angisoze ngidle kuze kuyochaya u-1 emini, ukwenzela ukuthi i-insulin iyehle phansi, ngoba i-insulin phela ifuna almost 4 hours ukuthi iyehle phansi. So bengizazincedisa ngokuthi even lokho kuthiwa ama-healthy snacks, kumbe ngokungama-almonds, nuts, or ngabo-Greek yogurt, ngingakudli as a snack, kodwa ngikuhlanganisele ukudla kwami nxa kuyikuthi ngiyakuthanda. Ngiqeda ukudla kwami laphana, I can have a little bit of that Greek yogurt nxa kuyikuthi really Greek yogurt pure, engagcwalanga amachukela, kumbe ama-peanuts wona lana engathanda kangaka, kumbe ama-pumpkin seeds ami, ngihlanganisa same time. It's all about controlling insulin resistance. Ngiyakwazi phela mngani wami bakutshela ukuthi snack every 2 hours, and utshelwa ngabantu aba-reputable, abafundileyo, and ngiyabahlonipha. Kodwa bengifuna ukukutshela something, ngokukhumbuze one thing. How long have you been doing that for? Kumbe maybe usesemutsha ku-diabetes, hamba obuza asebelesikhathi bele-diabetes, befunde ukudla every 2 hours, ukuthi how are they doing? So zama leyi uphenduka untshela ukuthi ubona njani. Mina ikhade ngizawenza. Wena nxa ungelayo iplan othi ungayenzani, zamela iplan.